Alaikum mwangalizi watukufu wa televizio ya Taifa rehema na amani juu ya hanyusi kwa leo inuruhondeshwa baha Shauka Wadzima na Metr Fahmi Said Ibrahim waziri wa habari zobonze mzamani na yengu johenda na ubirilia ziandikia nao na uka usiku wa maudu dia kashwa baha Komorian rende ya mwanachama wa hezenti za hejumu ya madola na singa johenda na utarajamu ye hutuba ya tekeleziwa usiku unu ni rais wahe daula ya Komori ya zamani Said Mohamed Jafar. Waziri mzamani, assalamu alaikum. Alaikum salam. Marhaba minji hapo wajibu malaki. Naam, ya mshukuru. Tarehe 12 ya Novemba mahashiwi na majana shindana mengufuka renansanu ya Komori rende ha mwanachama wa hejumu ya madola baada mahadisi ya ukatashawiri zentizi kubali ya ukaye Komori masiwa mane usikunu wo Said Mohamed Jafar el-Masili raisi wa daula huru ya hemakati yao hatekeleza hutuba ikawoze mada za ipanga zikawania ya Komori ikubaliwa ike mwanachama wa hejumu ya madola. Said Jafar Maseli hadhukuru zembwanane ze juhudi zafanyiwa no wa Komori ili washinde wakaye wanachama wa ONU nari dunge bandhu ya makalma ikao ya tarajamla ni Mohamed Mwinyali. Umma wa Komori haudunga zefaliki zahima taifa ya Afrika wandiso nesa ihuba ya hanza uwasulia daraja ya taifa huru ranzi ndo mahashihui na majana shenda na mengo mirandaru. Na baada hazizi nji zendelewa humfaunu ili uruhusu ya Komori wasilu haramwe daraja ya taifa huru. Zinu zitongeza ya tarehe 22 Desambru mwahashiwi na majana sheda na mingumfukare na mbili wa Komori hamara asaya wathubitisha yehuba ya hao ya hanza yensi ilawe hotoni mwele karo la utawalifu wa Kifaransa ili wasili siyahundana na stiklal. Baada hazizendelewa wajau umahashiwi na majana shenda na mingumfukare na ndaru liangazimio linu wilo libako harmaze roho zaho wa Komoru na huwaswili tarehe 22 Desambru mwahashiwi na majana shenda na mingumfukare na nne tarehe kao wendelewa ya referendum wa Komoru mafunvu mengo shenda na matsanu harmajana wajamu wa ukaya yenzia ya hundana nistiklalu iyondo nzia mufidu iyondo nzia bora yabidi waidunge na wa Jone Sabkaya ngwanzawo ya stiklali ya hao stiklalu ya masiwamane huru ya baki wajau na bwanzani ne dola ya Faransa. Wazir Fahmi Said Ibrahim waziri mzamani hamande namna uzijuao ye mahadisi ya ukaye Komori rendehe huri ire ifanyishi haranzi ya tulwanzi ya ni ranzo mahashiwi na majana shenda na mengofukare na ndaru au shirikia na wadzimane Faransa ishide ikubalie wa Komori wa hundrewa uhuru wa hau yende uharuma zembwana zonti pia hata wakubali weka Komori ngiyo huru masiwa mane tarehe 12 ya Novemba mahashiwi na majana shenda na mengofukare na tano ama hunu ye Faransa idaula ya Faransa ile ireje idingoni ngetarumu ile siwa la Komori la mauru pezo matu hindi ni wa Johamba husuni mwale suala lini andani ya mshukuru yangu mwandalika shani rejea arma hutuba ya mheshimiwa raisi Samoja Jafar ani diskuri ka muhimu hako kaya yenesa zilanzia ikaundizo Komori akawira idiende haroma uhuru yenesa arma zenzia kawira zenziza kausaidia wanzane na nezi organisation amade uwia wakati ula ilo Union Africaine leo Nations Unies sha wakaya ikamuhimu wakaya yenesa wajao shila shiwe sha siasa wonze ya daula Komor arma mahijao na wanongozi njikao hazamba bala leongizo arma dunia minhum arma maisha conflit ani mbabanda no hatu sino wa Faransa wakaya yenesa ngabo premise yani ngabo alama hama ngabo tabu mushkili joka huja wakaya wa Faransa kwa tuhanza hama wachililie bidi ya territoire yani maore ama hutuba ino huzene sando ka 73 shabala ngabo ze accord za Paris za fanyuani marehemu Ahmed Abdallah Abdurrahman na 72 kao wakahuja après ya 73 nge referendum ya 74 wa Faransa wajua kufanya referendum 76 kufanya referendum hiyo shaka huenda kinyume
neze resolutions za Nations Unies kao zienesa hawadhi ukaya heni referendum ijofanywa baada uhuru wa Komor yongio aloha kimanga nul et non avenu yani kana ujokana sharia harba uno amanti ya Komor benge ngono kaya ngabo hadoha kimanga tiamba bano lucidité yani wakai hikma ya marehemu President Jafar wakaya handani hainese nzio handa mohuria wajao hainesa zila mushkili kao dezilio harma politique ya Faransa uhuja wajao harma ila diplomasi ila sharpanti kao jako jaitulanziani harma ensi neijana kao de hunda harma hutuba ya hahi hata hawa jao ye Faransa istehi masharti ya jorengwa abantu hune Faransa ijake jaste yebaha kana upezo wa macho wa ujua ya kai Faransa kena ushinda istehi masharti ya rengwa usiku nafikiri ukaya hakana hikma ya ki raisi wa muhuansi waka haono eze mushkili kao de zakauhuja malgré sharia ukaya Faransa nuntia sharia korumia sharia ngabo hata muhua Faransa ikao tidua za nje ambaye ambo Giscard d'Estaing hazamba waye ukaya Komor inu dawla nzima ikao katina vocation yani kaiti haki ukayede harma uhuru utoba nzima katili swala kao jisa kabano ze population des uzisi wao haude Komor jimla abege ngamona ukaya hata wa Faransa wao madhamana kwa katuya karaisi ya ambo Giscard d'Estaing wai hazamba clairement ukaya Komor uhuria galazima uhundihe wazima zinu raisi barhemu Jafar hamba wajao yenesa clairement wakauria iza kaujiri alafu waziono kadiza kaujiri ye ngojo hamba namna jia ukai ezenti wanachama zikubali ya ukai Komori masiwa mane ama Faransa iharaya ibai Faransa ngio na fursa haungio nkuura hana ezenti ujimlifu wa hejumu ya madola kaiti nku sha wane Komor ranzi wakati huo huono wabaki ngarirumia nzia za sharia nzia Pacific yani za soza mvu yani ya mahadisi yodi akaya privilegielo ranzi ndani ya nondwa unakanga lazima uri denzia lazima uri rumia kabati bahanu dhamana kikomora paramba kanga lazima uri himeri wane hamizinga ri vureza hamfu shoba kanga lazima uri privilegier dialogue dialogue auskitisha talioka ijanika la marunde kaunda urakao yalindi ya wontipia wanu ze conflits zino amade barangizo bushidi ngona problem ya hao ni Faransa wajao ngaba Mauricien ngona wajao no Angereza shango hundao solution kanga hata mahakama mahu ya dunia ya nikah haki Maurice Komor kanojo na bekaya sharia ngisho kinyume naso ka sharuha mwana Nations Unies ranji 74 hujata abaha resolution pia zambakaya maore inu ya Komor iyo de politique ya dunia pia wairumia basa inu ngabo igozi shamfu kwa Faransa wakanti shanga lazima baha wandwa endelea mwema hadisi wandwa tsahe nzia zinwa jina ili wandwa hadisi wandwa hunde manufa arma swala linu ili swala linu ndana na jawabu ikawa swala linu ngilo zero tindasi bahi wa Komor shaharmwe region pia kale oga mwanoka wabushimwa ni sohanza wende maore leoga wanduzatu wenji wahe Afrika waja uha Komoro wendao ani mazairwa ma Kongole ma wabeha Komoro hanza wende maore abenge maore wiyo liyong yoshiba ya development he ili bavuda hatupi Rais Said Mohamed Jafar haonesa namna ya Komor yapangiha hata haye jumu ya madola isaidie Komor haruma omva wa maendeleo haubaki haruma imishirikiano mema yahe ni Faransa. Les Comores sont un ensemble de 4 îles situées dans l'océan Indien. Ye Komor yenunsi ya zisiwazine ni yonge jihondao harume bahari al-Hindi tsibahi do haruma inu yambao Canal de Mozambique. Na ye Komor zinuzisi waikao wanadamu wotsi wenji ye ardhu yonchashi na ankiba ngiyo hambwani kabisa zinu ngasongezao uziro wa maansha wahe maranya wahe zisiwa za Komor. Lakin ye Komoru ngewafikio ye maazimio yahe jumya madaula yadunga wenzia ya ukaya ihundane nestiklali ya hayo haruma nzia ya amani nzia wajau ya uruhusu ye Komoru
ibaki nti ya uwazima wa masiwamane, ikensi ya ujendesa, ikensi hali kadhalika ijo uvaga uharume marengo mahu ya ulemengu haubaki wajau mwanachama wahe Jumuiya Madaula kungumanyo la Jumuiya Madaula ikao ngaliwani yao ze haki zahe mataifa ili ya wasule daraja ya uhuria ili ishinde heni bahanu ijo ukaya ijirongoleye ijidailie izo itaraji yao na izo kweliye Komor ihisaihunda na istiklali ya hayo ama ngabu hazinji ya ufanya ili ye Komoru ilawe hormatabu ngwenu demana ye Komori hutaji yao le jumbiso la heli kungumanyo la he Jumuiya Madaula hormasen pade maalumu za ubarikisha mwanshindo pade maalumu wajau za uruhusu le taifa la Komor libaki taifa zima la masiwamane taifa zima la masiwamane ikao haini bahanul joka ya duniani ngali jo jirongolea likubaliwa wajau hemikonsi hiyo na izo hazi ikao ye Komor nge taraji yao le jumbiso la he Jumuiya Madaula sur la justice, l'égalité et les droits au bien-être. Waziri mzamani Fahmi Said Ibrahim Hamad mnamna waidunga Rais Said Mohamed Jafar Masili hakaonesa namna Komori iliyo hau ushashi wa maendeleo emakati yao hata hai Jumuiya Madaula isaidie Komori ili jitoshe harumwa maendeleo amani na ndongozi ndo jina hunu ngasina mahamengo mine na mitano ngarwaza mahamengo mine na mitano rangu ya renga wa uhuru ngabonusu amba okazinji zifanyishiha shanga bonusu wa johutajia ifanyishihe zaidi rahana zinu zafanyishiha ewe wopezwa matuwa hahoda zibi ezilio deza izafanyishiha haude za ladhi muzifanyishiha tana ushinda ni wanu ni nese ngoza fanyishi pia kwa zote nchashi na lazima zifanyishe shangabo labda lamimi ki dhamana leo do shirezi za ukaya masuala kao marehemu Jafar president Jafar hazi dhukuru masuala muhimu hako ukaya hainesa ula utiti wa hensi hatu territory hao yontiti inesa ila ekonomi yani akiba hatu kango hambani hako yenesa obinadamu leo mjurenga ya mfano obinadamu ikotie tenesa mbabe wakati wa huo 1975 population komorika takriba 250,000 onda 300,000 yani lakinda roho winji leo ngasi à peu près 850,000 yani abo kabo population hatu ngiyo kado nenyinji au kado ndaru nyinji baina ndaru honda nyinji rano wakati huo shabai ardu hatu kaijaenje za chetu bakende lawiyo harwanze projection za ho watanla mwa dunia maboka ikomor ngarjoko kaya wandu milioni 2 2050 mwa ziwizili na 50 Komor gawajoka wandu takriban milioni 2 Komor yani ukawe Komor harma 30 ngarjoko wenjeza double population hatu leo harma mahame gomira anya bako masuala maziro ikaonga ji uzisao leo lazima urejiuzi se engarifanya oje harma masuala ya hizo infrastructure za hatu za daula hamwe namna ya utajirisa wa Komori akiba oka enti itasibuzi namna wakawenshi en 75 na leo ngamfikiru kaya ngawa akizinji ikawa zitawa umsomo 75 wakati ula kabati bwana Mkomori tuka usoma ndio kausoma leo kakutina mapesa kushinda wasoma unono kakuja kana mapesa leo kutuangaliwa wakati ula ndokangaliwa mwanza uene sababu baina Seychelles na Comoros amjuni mfano ilintiomea ku nyenese umasikini ulio harumai Komor kagalazimu hakika veze haraka juhe rishangaye kadinoka sinyangu Komor gasi 850,000 yani habitandu takriban lakini 8 wa nusu ame Komor Seychelles ngwa takriban 85,000 yani population Seychelles ngwa kado kume washashira na Komor nabwe mali tola au Seychelles harumwa mwaha ngio takriba 1 milliard 400 millions de dollars yani 1 milliard 400 millions de dollars ni bandu tola au ni 85,000 habitants hunu hatu Komor ngasi 850,000 na bangari toa au 650 millions de dollars ya PIB harumwa mwaha fasiria ukaya harumwa nadamu walio kado kume washashira na si wa Komor ngwa to mali nyinji kado mbili wanusu au kado mbili rana si Komor anu kabo Komor ngasi wale mevu haku kardia shindara
balia za reform za lazima zibalie structurel ili reduce akiba Komor ili Komor wabasauhe ensi tajirihe au kakanoka na ensi tajiri na maraia mamaskini pekana masuala madziro sha amdani kagabozinyi zafanywa chakabona zinji za baki unga lazima tulanziani tena mwema haijao au kaya ngelazimu rijihodari ndo au kaya umaskini kana ujua leo ndo kubali kaya nsiri baki harma umaskini huzione sandro yabo yabukaye Komor ngiyo dingoni zaidi mwe Seychelles na hunu hamwe tarengene sawa ke Seychelles wadohuja weyazima mndrege hunu ne Komor wakati wali swalihi abasa ine Seychelles basauha harumamva wa matembezi na harumandongo zindwa jina eba jukumu inu ngo iriho dobi swafi haruma umreje dingoni wahe Komor maninga bo facteur mili oreje ya Seychelles 77 wakati huo warengo huru alberene hema rehemu aliswalihi habeha avio ibalia kaye zio na mafundi wa Komor wakanda saidi Seychelles wasomese wakarbu maskini hatu wakati huo sharika na wana wenji wasoma rikana medecin wenji amwe Komorino rikana mafundi wenji wenge izo ambao izo sibuzi aba maze sababu yani sababu nuzul ya ho maskini wa hatu andaninga bo cause interne ani endogène ya Komor namnaje yani labda Komoru yo karjashinda pose ze acte muhimu lazima ndo badi reforme structurelle za ubalia developper entiato ani yo ndoka tarengo uhuru kwa doanza angalie besenga waze reforme agraire za fanywa na ze projets za liswali hastandiani kao mraka uona kaya ngabo vision politique majeure ya fixe kama doanza angalie izo yafanya maze discours hahe ngabo reforme agraire ngabo education ngabo nowe kao mraka uona kabaka objectif ya ubwasudi kwa kazi trace armaila ilansi umkonti wahe ya kiba ya hensi notamment autosuffisance alimentaire les tama ya kanza ya facilite ya tongeze on doit produire haku hauzia hutia tsohole haku mwenzi ya tsohole kaula tama pesa mengi yani masuala ya akiba ya he balance commerciale ya hatu kabano heni sauhula au hindu shinji bonzera hani showe uhuza ubonze abogu maskini shensi yao masuala wali swali haya elewa haya pose leo eka harmansi yuha maho dahoni hao eka wana mshahara wene mrumshe mapesa mhundao shaka madomo hula zindu pia bonze mishahara katika mpara umhule zindu sababu kama maskini shao ni daho eka mshini leo mwala nyinyi kamchuhu la zindu hakubonze shaka mproducer nyinyi shahuda shahanyo kamtofanya akiba kile mapesa bo daula dekeliyo daula ni sekao isho hula ubonze mapesa nga umenji hakura na yawe kao wewe nguhuzo bonze yani hujirumilia sho wavuna afu husuna bonze ama ila balance commerciale ngene sawa kaba mapesa ngaru hao abu maskinishe daula ezala dhimuzi tulwanziani ne mavamana au oandru waendesa yensi ya Komor ili ushashiza ezendongo zinu hindi anu reforme structurelle zo kazi fanywa ndo hunda resultat leo ze reforme zo tulwanziani leo nganzo mahami njinga zinjenziani iza aliswali markoda shinda waziona ndo au kazi fubu au zifubusiwa wakati ya roha au ya tola wa haja ezindwa jina ezi haja wakati hiyo ikai do kinyume isaidia e consommation ya heze produit za kaula bondezije minhum de nyama ya congelé ne tsohole ninja kahuja yani baka démarche no jina yani chio kamle hako armoya akiba nge lazima wandoa badi reform banu ze reform lazima wandoa za structure za daula lazima zipozewa na leo raha duka tsona kama reforme structurelle majeure za tilwanziani armoema hamengo mine na joka to aliswali huja leo ichongezao labda ngabo tentative za kaza fanywa wazimane programme ya FMI ne Banque Mondiale chami miti adept haku ani miti dungu haku Banque Mondiale aka aghlab bohanza uja warumie methodika o kazi gizo kinyume ni mwadeno wadeo hao ma docteur Josi Rekomor de Komor shangabo leo standard ngar joka leo hukana administration jema on rationaliser choix budgétaire on hukana objectif fulani izo recette standard que lazima zi appliquer kao malheureusement on fikiri kaya rahaka jawa shudi harma maîtrise yo ani karostare leo ka harmatsi wa rumia 60 plus ya 70% ya masalarial ay budget ma masalarial bil mathali yo masala yaki bakao labda wa hanti daban rojo ya borde
me ngabo zinji zafanyia ranzira ngo huru hata leo ngabo zinji wajao lazima urifanya idi rishinda reduce akiba Komoro. Rais Said Mohamed Jafar hahutajia ye daula ya Faransa istehi hatua ya rengwa ne ONU hapara Faransa ikubalia ukaye Komori masi wa mane nari mushli. La France s'est résolument engagée dans la décolonisation. Ye Faransa ranzi do mahashihui na majana shenda na mengomirandaru ijamu wa mwafaka ya uruhusu zensika ondo zakaya oharuma utawalifu wahayo zidunge nzia za waswili oharuma zistiklali za hazo. Vando bao ni mazomana wa Faransa waho wakati huo warumie falsafi ya ukaya ye Faransa yonsi ya demokrasi yonsi itaraji yao unanya. Vando bao na benge mazomana wa Komor hupande unu waelewe fikira ya ukaya ye Komor baada ihundana ni istiklalu ammange taraji yao ikayensi nyanzani mwe Faransa isharikiane oharuma masuala menji ili uruhusu mdungano mwema nana msaidiano ili ye Komori wajau ishinde ihundane na nkulio za maisha na nkulio za ankiba baada ihisa irendeha nsihuru. Hele dzina laho wa Komor ngamferesheyo yevomana ikao dewende sozihazi etarehi inu na ranzinde tarehi ya lewe inu o wa Komori jimla ngwaonesao ule hutajio lahao laukaya ngwarende hao wanachama wa hili kungumanyo lahe jumya madaula hasifa ya ukaya yinu daula nzima ya masiwamane yinu daula huru ijo udungana ne marengo maalum hadaraja ya matoifa ili uhakikisha ukaya ye Komoro ranzilo wakati unu ngetekelezao litarajio lahayo la ukaya mwanachama wa hijum ya madola la ukaya mwanachama wa hijum ya madola. Tengo jitukufu ngamkamilishwe hutuba hangu bano na butekeleza ze shukra zaho umma wa Komoro usoni mwangi. Waziri Ngojamo namna je husu hutuba ilibakia la mwisho la hutuba ya hai. Doni ila hutuba tarehi ya ukaya ranzibanda nato moshizo ni haenesa tabu za Komoro processus ya hujama independence haenesa ze relation za hatu ne Faransa haenesa wajao ze perspective masuala meme ya security mwale bavula hatu de nono hazidukuru bala leo garona kama shabab leo wanuma islamiste ngwasi hao hata Mozambique ngwa destabiliser region ngawasima vulnerable leo Komoro no hazidukuru ani instabilité dio ani ngabo waka hikma ya haju haku ya marehemu Samuel Jafar hamama suala mahu ikao ya kaulindia Komoro harumwa banda uhuru ya hai kama ngwisho hutma manda ila ma 45 baada uhuru hakika dungo no kai Komoro rikana classe politique yakana lucidité moi ze enjeux muhimu za akiba za diplomatie sécurité lazima ke mndu atose hutuba madaila katu sa masuala hiza togeza leo wala rabanga bo cause za ndani kwa songeza leo kada shida rapwangao shate ngabo na cause za kijenite na zila ubonze zitogeza Komoro litijue rapwangao amdani ukaya mapinduzi afani hamwe nsino no wajeni wakahuja wezifanya mwamaha mingi tena na wajeni wakaulabonze wejahono amdani la tena i destabilize ila tsiatu. Tarehe 12 ya Novembro irendeha usiku mashuhuru hosonima wa Komoro hawikao uhansi wa ndo usiku wa helesi wala Komoro la Maori ikande tarehe 12 ya Novembro maziwizili na nsanu ya mawakala wachagua ili wa usiku unu udo sherehilo hamade kawaida ojimizi wa mafali ya kupangiha hahutuba ziko uonesa umrejei wa helesi wala Komoro la Maori unumoha sherehi ingejofanyishiha homjini kwa mbani ya washili asibabu ndo wade wa COVID-19 kaina ushinda utanganya tengwe jinji usiku unu wa ukaya wa uvumzi hosoni mwa wandohazi wa serikali na wowe henda na uliwa na rudungeze fikra za hao ezisiwa zozine zo sherehi shulinu unumwaha heze condition ikao deza hensiwa
na holiho mahala kawaida alikofanya eze mahfali za hatu Place de l'Independance nane Palais du Peuple swane Palais du Peuple ngabo hazi sifanyishi hao rifungu rifanye mji wa kwamba ni la washili mji wa wavanzi mji wa ngazija ikao Obama uhususia wa Shikomor ni mpangio wa masiwa ya hatu yomane wa wana ne mtawalifu Mfaransa yodi maana rasungua mji huo ngarjo sherehe usiku heze diskuru ni makalima ya waandika uenda na uesheleziza zembwana za wana hata rakaorenga uhuru ngabjoka tena na ze video za hoandika wa tabaruku usiku unu ranzi 1975 hata ije hunde uriono juzi upande wa Ushini baada mahana siekli wakaurejeziziwa mbahindikao Mfaransa hakaniyo abo kartushangaza ni kale ungari wanao hama hadisi hauhe sharia ili siwa shamaore sha Komor shirejeziwa harmwa umpangiho wa hemasiwa mane ya Komor amade hele Nations Unies wazikubali watso hata kirta siasa ya Jakensi halalisha isiwa shamaore sha siindwa jina apari yahe fikira ya urejezaye isiwa shamaore harmwe dasturi ya hayo ngabo tena owana ne ezenwekao Mfaransa hazihensi ya mvu van Komor amade visa baladur ikao ngarjwa kana irende bahari ya mzwane da maore mahala waufia wanaja mwenji ikao kaijakaya karsuna ya ukana ngabijio kamnuda lauli mwananya ulu maore au ya maore ya je ngazija ngabijio visa speciali ikao yempozewa ikai. Waziri Fahmi Said Ibrahim hujojitekeleza je husu ile suala landikia nao nusi kunu hansi wa mahususu wa wahelesi wa la Komor la Maori na hunu ngabo wanduikao waonesao kai makungumanyo ya wania o sikunu nana ezejanibu za siasa kwa tuko meyaha kule suala linu liuparisa marunda mema. Bon, bano harmanti ngabo wafanyo siasa ngabo za association kao ngo warmale itarehi na uvumbueza jiri yotsembi yo ikoni de kimbabi de ka wandu association ngwaremao wandu siasa ka kwa tufanya ndongo okamdoneke ka leongo harma association wono kando siasa kwa tufanya izo lazima wafanya hawania zila wewe ufikirio lazima uinjia harma mtanja kisiasa jao kaino inutiba hendo hantiziwa ikundi shawandu siasa lazima nazija na bao elewe kabano komorino ya huo ya hatu sote pia ukekao milite harma association harma panza fulani huania ekan huono kaizoe huaniao kaswani lonando wa siasa heda mna lazima injom Tanzania kwa siasa fanya siasa luwa nese kabala we watushinda umzoa rawa mimi ngamrawo ngambalio ni tsange mbabe wangu harma ensi shauka waka association tena ujoni porte ni balie fanya hukuma harmae association yotimbi sherehi o shabon rubaki harma kadonzima tominikali swala maore kaljo unda dalao kaondo kantu siku mzima ndo sherehi kabala maore irengwa amdano Komor pia ngari juao yotimbi ofaniwa sha gelazima wanodo Mtanzania na jana wajao wende wawane harma siasa wenjie wabalie swala lino diwali enese kwa lazima le swala lino dikemongoni masuala mahu ya wania nsiatu wenge kijoka njema ka wanajana wafane namna hiyo wajao. Marhaba minji. Rahari ja dhukuru zialikia nao ne konsendo hene sauka izintabuho za mpira wa mdu zireshe hao iho Kenya baina ya Heswela Kant nana Harambee Star ngizo sawa goli dzima kwa dzima lele goli la Heswela Kant likalichilwa ni Yusufu Mshangama waruma za dakika 25 za helebakia la handani na hunu Yusufu Mshangama hede na uremwa ipande shinkulu ni ambao carton rouge na hunu izintabuho ngizo haruma ilibakia la mwiso. Sherehe ya dunia ya wana nezitendwa za kifujari zijirisizi wao wandu wa shena na wana watiti. Sherehe ya wana ijo hendelea tarehe 20 ya November omsanda wa hele shirika la Shin Huawei warwali ya Universite ya Komor hotahashawiri la hezetambu za mwenje zirema oyenti mengoni mweze mada za dhukuru lo haruma le baraza
la mawaziri la jimizi wa mfumtano Hobeti Salam tini mwa uongozi wa Rais Azali Asumani. Humedi msaidie mkalimani wa serikali Ngujimlisu. Usikwikao ngojo usherehilwa mwezi 20 ya homa mwezi unu dati ya mwezi 20 mwezi unu hunu Komor na wajau usiku wa ulimengu wawana ne zitendo za kifujari harmo wanduwasheka au usikunu ngojo sherehilwa tarehe 25 ya mwezi wa Novemba. Rais wa daula ataha ya wizara ishuli naono no mwenje amshirikiano no ne secretaria general ya gouvernement wa toalie hakule suala la homenje. Donc ya rais hataha ukaharma muda mshashe waziri na secretaria general du gouvernement amshirikiano ne soneleki wa mwambie ezilio za husomenje hokaya mwanzo hamuda wa haraka Komori wajao ikemengoni mwandukao ngona mwenje ulo stable ya bile rais wa daula tena hataha ya wizara ya hemali na wizara honono amshirikiano tujuru ne secretaria general du gouvernement waangalie namna ya utimizi eza lazima zitimiziwa ili lebundo la hospitali maarufu lihise batina hata tambu itoka yonsi sana rais wa daula hata hali suala la zenzia rekande zenzia za kitaifa rekande zenzia za ndarma mijinze le suala tena like mbenufu namna wizara ya zenzia yajitartibisha ili programu barnamaji ke mbenufu wanduwa jue zifanyishi hao na wakati zijoka ufanyishia haina wani wake barnamaji mbenu formale suala la hezenze wajau rais wa daula taha ya wizara ya humsomo watualie le suala la universite hopande wa hukaribisha wanu kama universite. Rais wa daula tena taha ya wizara ya mawasiliano ijibu le suala la telma wanduwa jue wabahanu wanduwa liyo na wahanu wanduendao maana hata haba kaljashinda la hunda shawiri mwafaka hamiso rais wa daula hataha masuala ya husumoro ni terminali ne asi nzwani usuze poro za ya moroni ne poro ya nzwani masuala yayo ya kazwaki filiwa ndo hangalia na za satena. Madendo jinaya he taarifa habari yezitendwa za urahitwa neza kifujari zijirisizi wao wanduashe astongo hinda na urejei hakuba nutiju ya makati ya mwiso yanu sheitendwa sha mwiso deshajiri homjini seliani ya hamahami mijarada minji alikiana one zitendwa hamanda zinu ngiyo mahakama ni mahakimu wato wa banvi za hukuma harumuyo ulawana nele suala linu kawo lirende hadiru hosoni mwa imaranya ziwatongeza warilejili wone saze fikra za hawonari wa shili anu za krimuzi jirawaina siku arumwensi atu inu kazi nashido badiliha alkao kazuture ngwa mizwiri za kweli shawakati bajo kabara ngwa mizwiri za kweli leo bafanyi hetende zero mdo bafanyi hetende zero hapo bahe maudu abakisha hajozi ikeka fanya hetende zero haina mdu kutojopombusha hitwa ile anzao au yarange mwana wandu ya eli anzao yafanyezwa ajo kaanza kwangu jofungula fungulentu abili mwanadamu ho wasuli daraja nziro hamandiyo yomsababisha ndongo zinji sha yelo karibu ho wakati tena botio ike mwanadamu imani mtawa yeujihunda haruma hali nziro asuli ya mwanadamu yetimui sha zila ndongo ikaundo ya jihunda au no mahala ni ya jihundao na zila tobiye ikaundo ya lonizo zo humtongeza zimwasulisha hata harwa hitwa harenge mwana mtiti mimi handani tujowosu ya wajihunde haruma misomo akabanu msomo uondo kotuliza mwanadamu comportement ya liyo eka reka misomo mindwaji ya ilmu zindwaji shahaswa wa msomo wa dini ufujari unu uzalihaniha vanzwe dhamana za ndongo hamanda hizo zikalantiza mndu mzima zikalantize mahakama ya hatu ya ladhimu yaunde haki ya ninkiwayo vatsino pulwa miruhura ze violence zinu sinde riziza lisawo ranzesha shajuma koyo hata uhonda wetwa juyu unjia harimwe mahakama ya miji unjia harimwe mahakama ya bavu ngeri unjia harima mahakama ya daula
haina mzima yabo ngeidhamana ya hezi ndongo emana mimbaba mwini mwanangu fanyoshe tendo ati mzihi ezahim baba mseleani ndensi zonzambe ezahim baba mseleani ati la umlo Ema prisonnier walio la joli ya moroni waheza leji liujuliza zetambu wazinshio haruma leda holinu hula wananao ye maisha ya usiku kati mangu kinyume ni zuwazishanshio hunu ye madhamana waende sawo leda honana wadhaminishi wa mahakama wahakikisha yauka zanzima pia zirengwa ili wasitambishihe na zinu wazionesa uharuma majadiliano ya kitangazaji wa yajimize tarehi 10 mfukare ya Oktober zinu zonti ili washinde ema prisonnier wahundane neze haki za kibinadamu hula wananao na ridunge otasi habari. Obirilizi wahe idara shuli hanao ni mapirizonye yela joli ya moroni o wandu walio hunu ngwanshio enaru jahannam baishengwanikiwa maji haini mfumo ama holi hondao benizima kalitu watosha ya tulangule lo karjarenga rasio karjarenga tabandu chokayonze hata sababu runde pamache ni mndu ya lozele komio karsu baba ndumu fantartibu yokaya ya jitowe haruma majumba ya nivirlizi ya kidaula ande yaro aukale lo daula wacha urenga wacha mfulionia makosa ramfanya wacha redresseza nkiliza watu shangela simoke warengeze domana za watu serikali ya Komoro ngefanya uyejitadi hao ukaya wa wale shahula wakati ya lazimu wale shahula hao ekangwa wawade wangaliwa ngamba doktori kangwendo hamaze prison wenda we watunda haruma pirizo ya lavimu ila hiki wandumengo shenda banuliza mbao ngoma jana mailina 40 fanya kosa ya tuwalo hauya fanya rongo to sindu ya kangyo nziro maani hole longo nyumba za ulala shaka utisebudi tena rijundu arme mixkio ngara la rumeza seluli ngara la rumele chuma ya prison ya wana washe ila la pitali ya hatura washiwa ni croissant rouge yuki rengo ifanya prison ngazi wao wala wandu washe hazi za utaha zengo hizo zifanyishia na nezedevi pia zifanyiwa yabo serikali usao kubalukaya ngela lazima zengo zindu zitronziani ze prison rajisiwa ili zikajemana hana mrekao dozilio ye waziri wa mahakama majadiliano ya yandali ya tarehe 10 mfukari ya Oktober haonesauka mengoni mwaze barnamaji walonizo do ushashiza owanrika ondo waloho pirizo hawangali ya emrikao hatimizi hau ngekaribu mautimizi ze hukuma za hahe yanikiwa ruhusa ya rohe ili washashize uwinji wa binadamu walioho pirizo hata mpaka ndavaha kuzafanyishia. Waziri Fahmi Said Ibrahim ndongo hindini wajo ziamba holiho huonu tasi habari ula. Ndani ngabo katuoka confusion baina robo agression sexuelle harma mineur mimi mnakan ngabo inu crime kamrulo mineur manamtito maha manamtiti afanywa tobiambia manda hizo yote agression yo viol yo crime lazima ondwa rumie hodziro heze nongo ondwa ambe izabidi ano nti menye haza msinado kan kwa tu haba ushambaka violence sexuelle fanywa sur les femmes d'abord manamtiti wotim dumshe et puis on ze violence fanywa ka fanywa harman droit on watito na washi shato naume wajao mononga boza jiri nyumani bano ndani ya bandu ya mji wa sheswa shangazicha wengi lazima ala linuli rengwa hinamna lazima wandwa porter solution ya sinade solution c'est des prisons bahe quand prison ino sanction ya mndu afanya makosa sibuzi shauka ngatsingo na wandwa lo prison bon yo muhimu shaizo detail arwa mimi lazima tena hadani wa kila politique pénale ike clair wa Komoro elewe kaya ranzileo désormais mrikao ngufanya kosa mandalino ngujurumiliwa isharia hojiro hasho yude ilo muhimu ezabidi wandoni ke ze moyens et mahakama fane hazi ezararu lazima problème dipose aussi aussi harma ino vetuste ze prison ze galazimo kweli paso adani uzisiwa
ndo juisa kanga lazima ndo badie reform za kodi harmwa de suala lahi mahakama leo hata mahakama tukodonjo angalie mishahara ikao majujua ongo aliwao anikati haki ya mwenzi hatu ngarsi hamale suala la hezetambu zi ima prisonnier wazieshio hula prison ngonesa ukangwa wenji kwa tu uangaliwa henamna ya ladhimu yewewe gojitamko namna je husule suala lini tani yo sumahani yo nongo muhimu wakayo grave sha yo amami yo detail harmaze reforme za ubalia wakabanu prison inumadanzima harmaze madanku za ulekeza mahakama twamini kanga rjuhunda solution ayoche hamadin la makwati bujamba kaya bizokoli wandu kawenja ma mezondare yoti haki yoti njema la promiscuité kaya yoti njema yoti boze ça justement que tu lazimuri kama constat yotuba lazimuri juzi se ngari fanya hinde ba hizo reforme za Tanzania hinde hizo reforme ngizombili handani hizo reforme structurelle ani ama organisation ya hele daho ranzi mahakama huja harwa mezondare chaque lazima tena na zile reforme za infrastructure sivuzi ngabonzia ngabozifanywa chaque na prison lazima bese ondoni so zifikiri lazima haba majawabu ya joko huja mfikiri kaya ngabo lazima ondo fikiri liendo mahakama ni mahakama ngabo mezondare mahakama hizo pia nganzo ndo badie reflexion ya msinade harma masuala kao ngaya injao harma mujtama numkonti ne komori hatumao tsikone sando ka harma mahamingo miraruba no komor ga jo double population rika 300,000 en 75 250 à 300,000 au kataka de gokuru hao leonga si 850,000 en 2050 e komor ngarjo ko kaya milioni mbili harma ensihatu yani the projections ifanywa 2 millions wanadamu aboge joka nziro kakarja shina ranzideo rafikilia eze infrastructure za lazimu aba masuala maziro na nize reformu muhimu wasizifanya arma masuala maziro haku amada yano amekoboda hatu ya mau haudhukuru yezialikia nao nizintabu za mpira wa mdu zindilia huko Kenya ndio ni saukaraha kazija kamilishia na hunu wa Komori kwa turanti wonesa imahaba ya hauhosonyima ekipi ya Swelakant ama kawaida haini wakati walunatabu horikanda hunundani haubonze washangirizi wa ujitole ya hamusnadi liwonesa ye furaha ya hau mahususu lekai Swelakanti wala wananoshinzi hau yekangwa unatomaya ya ukangwa johonda nanoshinzi irange ya mrututu deiwali yao harumwa omji wa enzi moroni na wajao harumwa emagari Badria Sedomar habirilia harumwa mji wa enzi dena Ahmad Mbaraka rahazi ntabuho zejanji nziani rangundo wasubuhi washangirizi wa Swelakant wajihudumu hao washangiria hao ya kangwa tabu hao ndaona ekipi ya Kenya harmwa onkade wa hizi eliminatoire za ekipi ya Afrika baishika wanauka hadhur harmwa hizi ntabuho shazinu kazituwazia watishangirie ekipi ya taifa jibi wao neze faida ikao ndo ananyasi wari ani wachongeza uri julihani harmwa dunia mafia ngar shukuri yao nana sisi wasi ngasi tahatir toe zombo za hatu rilatwa kati wa hatu sababu ndo ananyasi amande helimjuao manande lilo yonde nongo ikao ngeendesa wandusoni sisi ngar shukuri yao na ujiviwa na feresheana mana tujuru na ngujuzi hata leori ungue marindi ungue miriri ririha mjumwe magari hatu hau felicito wananyasi waelewe ka tujuru haina mala wenda waka kartina zenchida za wadunga shasi tujuru ngarjibi wao ngasindaona singarjoka ndao hata ijogu ngajoja iliari njie haruma nationali rikewandu wa ukarishinderi ridone hafaranzani hiho na Marekani wao ema supporter wa Swelakant wa aminiwe ekipi hao na ngona tomaa ya uhunda ushinzi arjini kautama henji he majori wa hatu jitahidi kasuwa onaniyo garjini kautama ya uka garjonde machi ya leo kamgwa venze ini oka machi yo garjoi hunda tanke riwono kipuzinji watsina Kenya raharanizo riwono dalilu ya ekipi ya Swelakant ngejo shindai irena na Kenya Zidane amplistena ngejo washinda tanke riwono kipuzinji banaga na Egypti kipuzinji zinkuza hajabanu na borshindiri riwana zembwa nari Swelakant ya Komor ngashinda nao ni Harambee Star ya Kenya na washangirizi wa hayo kwa turansi witini yanvu haulindia ematretur ijore sheha 2000 tarehe 15 ya November ho stade ya Maluzini
Huni saukai zintavuho za Kenya na Komoro zikamilishia hagoli dzima kwa dzima nele goli lahi sulakanti litilwa ni Yusufu Mshangama nezintavuho za ilibakia labiri lahi machama ya nyuma ilinga jure sheha hunu Komoro haruma shiwanza shamaluzi ni 2000 tarehi 15 ya mwezi unu. Na habishele yari kabadzima na waziri mzamani wa hizi habari zobonze Metro Fahmi Said Ibrahim Ikao akaungenda na ubirili ya juu ya hutuba yatekeleziwa usiku ya Komoro yakaurendeha huru na waja huo siku ya Komoro ya kubaliwa ikemasi wa mani uharuma ya Jumuiya ya Madola. Marhaba wenji waziri mzamani. Mshukuru yoba mwandalika. Marhaba. Na haba nuangalizi watukufu dorikaza ukifu ye taarifa habari na mbitse masi umema wadzimane ORTC.